Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ko itu masih kita wihap sambuanga. Tapi Idul Adha Mubarak kita wikemon me bangsa muslimin, muslimat. Ko itu buat kita masih kita wikemon ap sambuanga siti. Sulat kuro isabian kun peke bilang singgi bang ni ente tu data kapal. Kulang ko itu masih alap sambuanga pergi hatu hari raya lagi PT sanduain bay pali halira silu maruk ne pemilyare. Agad-agad tiraut balansahin ti botek kaya ni lastri paman sambuanga himpita pelamitan. Kubus irin matulak balikin isag 2 do 45 atau isag 3. Tiyan ni abo matikahin kani doai. Kulang do isab matikato pergi hatu isab masambuanggahin karup sa pito pe pasilang. Kani kasawsag po anak de. Te besap sanduan botek ka. Bawa paasek do isab. Pergi ulang-ulang yung botek ka. Pada takapal daw kita pergi tiane magdialuhan ibaw ilukahan miaan git para mapaluasin pergi paluas na isab kiya mo na to ada takapalin na paganti isab kita paasik o magsigat ito manaman. Buti hati kapal malamboyin panutan kami ko ito to. Natagal kita ninte kami sa glime ini may kita dumuha ilay si Sambuanga City. Oh na kapal marikiin hati. Labi anasal magandok kahandok lang kita dita kapal lang sa inyo. Sierra Joy. Bangnya punot lan sagi po pinal merkon pegang murah kulango. So miat na jimihan kita pa sisip-sisipan to si gadi-gadinin. Lagi happy sa baliw-baliwnin. Yang di merkon na murah-murah kita pedean ko. Lagi na tatin mi adiatain kita to sin si aircon. Biu hati palahik na sampai suki datalan 1. Dat selimempo ni hati dan buah. Ko itu na larga ni hati itu tiane bahu paling bisa pantalan. Isa telu tepet motahala pemante ko bang pio ora sinin pio buti malamboyin panutan kami ko itu. Isa telu motahala lansahin. Pemante ko sehingga kelemahan memang tuh itu. Hindi ko may punuin ini may tigite ko. Bisan ko lo magtutlan sa gipit ko may punuin ini may tigite ko ito rin. Asalan 1 na 2 minuto to malakasin. Po basilan yung pipeni sabi umasi. Ko sa pembi sambuanggahin ni. Kabakap sambuanga kita ko aja ini sige talansa. Ato sa ini pangusahanin. Lawang adumin alamitan may kiging ilalini ayan. Udang-dang lay.
kita na po sa buanggahin kasi tapit-tapit na hati kita ng teka. Insyaallah may 2 minutes sa miyan ang teka ni kita na klaro na. Sawi doain na kita bi pegedu kita amba ni sab nyumut na kita doai andang labi tulis aglimi bau tek katu sambuanga mananen hatu kita labi 2 oras silan na asal masih lembay tua hat lansar banglan salam buain me 45 menit atau pada oras ko 3 tigil na asal lumuay na kita amban kata lansa imatchahin. Arang isang tamban ko doon sa way kun hati, tini mo paturo. O itu kan ani mag-check vaksin na diretso-diretso hati kita yung asawe. O itu diretso kita manlatalansa, madatalansa, diretso na kita paluwa sa gate. Gini kita labit tilaw tinanya-tanya pen may malayuhin. Diretso na hati kita bi. Okay, teman sih ini rohat jana pa hatul-hatul hati kamal ulu. Insyaallah na maghati-hati sa kita mga ganyan kami sudah sampai.